kino mwaka mekenye bubara because in a special way na botokuru engora bunege kosi cyumuro buri mu mico limijamani kweli kabisa gujase umwaka mekenye bubara ne familia abengima asobo siria umwaka uyore ise makuri namaganga ko iromo ko mu kaganyumba mbayichora no mugusi atebetaba yana abeliroba kweli kabisa engore nene sana umwaka mekenye bubara no mu assistant chief wo mungwano lilishabikiria ito sana ukorokwa ensara yabo manyi lakini yakorokwa chief Mombasa kurumoto ntalia pole sana soko musiri tatu mino kweli kabisa bwana ni jambo la kuhuzunisha sana na ni la kusikitisha kabisa dudu nganchiringa kanali deni raigeli mo kindly mugaka naro kurukunga Juvenalis Ogero Ratemo ndio Juvenalis Ogero Ratemo gakorwa sekenyuroge kurukunga gesere igaibe na gesere benere ikegera nkuigure nga Iberia na Ibeli na gesere ne bitunu birigereranetiye nga Ibeli ya change gesere ya change Ibeli ya change I think dima sino ko change yes mugako yo garo mo ale sokoro ya Harrison Mbaya ari Mbaya no mwakichibichomia sana ndio so I had never met this mzee wagrem nero kuangalia hizi ngofara I had not met him wako by the way ndio lakini omotegele itomo neno biru ko insist sana nga ngende ororoji ku andorera kingororekana dakiri yana kunyarekana ipo siku but buruire bukamoiba no ali nyagitali sadi amokona na chetoko morra igor by ya nkanyoro nali na bantu baya ali bantu bamwabo bamuitana inega tukatora chinga kishingia tukumusabira nyare kubwera no ali bado nere dimanye ward abegetere lya utebanga bamuraba lazima bategerekere kimambia tegenya sakoro wanje kwaye bwana kurukunga Juvenalis naona Henry Muko yuko hapa ndani naona Nemava Kemunto kuruge nyurukindi ba alinyamira kaunda goteba yuko nasi asubuhi hii Obedi Matumbi no muonia chigazeti kitoko cha Mbwaiga asomo chibosongora kidi munaenda ko tali chigazeti bono iga karedi no avege togoto kuna jamaa hapa ananiambia anaitwa Peter Kennedy bakoraba no mungwana gete gokorane gita sinike mugiti byo kwa Dani Mzungu kwa sema ikiagezo swali nyali bali masaba kwa ntabinga salimia sana Ronald Mayaka Brigadier salamu nimepokea asante sana nafikiri sasa tunaweza tukazama moja kwa moja nilipatana na mwalimu Steward Ocharo antevinga madeni atalipa adiko musavira munyadeni mabeki yagera atwabira teturando muga no bidaka moja na alite digo boli mazwali mage kiara nago tumite akili asoro voti uriko aletira mweka mwe zoera ndio boli digende yara ndio taitu tusema deni cheka kani mwalimu Steward Ocharo si vizuri kuwa na deni kwa muda mrefu watoka hiyo deni imelusi utamu so utamu wa deni pia ni kulipa mapema tuzame moja kwa moja mashabiki unajua lazima tuangalie ni wengi na muona mwanadada Phyllis Bonaya anasema yuko ndani hatutamaliza bwana tunaweza kujua magazeti ya salamu Kama kwa mmoja mmoja ripoti gazeti ya Taifa Leo lero ligire yeji tariki 25 chimuti nyuga 5 alimaso mwaka yo 2026 ilitukolia Alhamisi ikiwa basi ni TBT moja maridadi na kama ada ilivyo ada na ada ya mja unena muungwana ni kitendo unapotambe gazeti ne ya The Daily Nation kapoko kwa nega iga ya lero yeji tariki 25 chimuti nyuga 5 alimo mwaka 2026 ilitukolia Alhamisi kiwa ni kumbukumbu sana throwback Thursday ndio imekuwa throwback Thursday na pia imekuwa ni kumbukumbu ya Gen Z pale. Nakwambia leo kumbukizi ambazo ziko hapa bro. Umesema vipi? Kumbukizi. Inakubalika sana. No, inakubalika sana. Inakubalika sana. Swali command very careful. Keroika lazita sana. Inakubalika vizuri. Asante sana. Ni kweli kabisa. Zile kumbukumbu zipo. Kweli kabisa. Basi kwa utaratibu wa aina yake tupatie headline. Nakumbusha wasikilizaji kwamba tuko live. Pando dia watu watching live tura. Tige jibwa jigo tora iga. Live turi kumora. Hiyo kamera ya mate. Live turi kumora jagi. Ade bwatu akakabuse kake twaja haki. Igiga. Igiga kutura babi tubwaro rakitoko ba mogo totiga turabase ko bisunte.
Metaka murabuka ke. I'm just doing it babo. Asama sikalia wale tupatie headline. The day that changed Kenya. The day that changed Kenya. Oyo no mugano ule kurwa sepeji akabere paka sepeji gatano akabere so abakenya bato abategeli baito batu anjere genteke toke bare tungore kiagera na kikemulekere kenga sama gazeti ya the day that changed Kenya, and I agree with this heading completely. Ni kweli litukoliare buneliare ro chitariki 25 cy'umutinyo gatano limo mwaka 2024 ndio na lili tukoliko kwanika lya chenje tie binte binge sana somogano bwense ya Kenya kuruense tongwa kweli kabisa. Timanye ti gose headline ya one bwata nene yeso that tuchambwe ibinte bya sobwamo because I believe magazeti ya bwata gento kyao nonye kerubu numu ao akini kwa mbali na bochibuye kaine kera bagotebanga jinamizi la Gen Z yani ege titira I guess that's what it means as actually una kuwataka koteba nane una kwabeka ekenege ndukia bete gitanya ko basinsi nakiye kogera yadi bage batagete gukimurikira senchirere ya bene. And I wonder why serikali yarenge gose amireti sano kurobeka no in fact egenteke nchira kimurikira everywhere. There is no way bakenya barabemba kuanira genteke kia beta aiwezekani on 25th of June 2024 kweli kabisa. A front page kakibwata chibicha cy'abantu barobekane tritukoliria inyoranga nalyo a finance bill yarego etiwa the final stage ndio nababunge konya bate birenga lazima tuetie genteke abakenya konya babere bagotebanga genteke mugiti kyagira nkiabwata chibango gete chi tax cyugo 10 cyarenga se finance bill yeria ndio egabidi bona abakenya basokeli ne banyare kwanda manna kwamereria ng'ababunge babaza kwetia muswado oyo iga epechi akabere gagotebanga the day that changed Kenya forever egentoke koro kigega ngabone nchire bintu bigokorekana kurwa manda manali no ene nchire serikali okore bintu tali muna yakabere kurwa buli tangani ebinde tata bikare gokorwa ngunyu naende turigoje kwa bimanya buyanga ngakibigokorwa for the first time in the history of this country. Abantu barobekane te bageka bakase bunge bakasoime bakalia mejere bagatete bwati chumbi abantu bakakuna gacera cyo nalo jabura bakugidia gacere mudwa odabye ka mudwa tuwira sate bakagika yeke adabari kuri chumbi wakara ikaraze birogo biya yeso baba bunge bawe ikaraza alinga iba hasoeta urane kantini ya bunge uzire mesh the best ya bunge into kiri bantu mbakwe in fact mugano tatogaiga ese pijaga tatogano legaiga gotebaga agita ya soko tari gana so bia togoseka no elia bete fani ngotase kenwe egere bintu bia bete ali we couldn't expect ngambi no babunge basoka te kurwaze bunge ekabaka no gotuomana ikogete agoraje ilikuwa kazi kubwa. Alikuwa ikora asichwa sija utayo kwa. Money is not everything. Ngo igerera asa my friend no twara chi million 40 mufuko. No twara billions of money. Chiko goja. Asichikale vingi chuma ndio sivito wetera. Venda liyo mugu. Tema na kiko tema ta mwara kora masoezi maka kuma. Meki tarutini kaki kara kora mazoezi. Iko kibaga kora kuibuki jimu chia mutigara ibuki yake. Tuko maya sega sego bwagurwa. Gwaro jaga jamete ya gurira mutu kutetezo yatali. Barali ali chukua iko. Gwaro chukua iko. Oye tatuka kaki jimu raji ta kama mazoezi make. Agaja ora ngwe bachali. Amazoezi tali mabeka idili anyway so omugano no romulekera actually twajire tunyukwa naye njero mulekera iga asebono mo umurai bwense ya Kenya musike Dr. William Ruto ko tebange egento kilikia bete gya Gen Z ndio igokia chenchetie nchira umurai bwense ya Kenya musike Dr. William Ruto bona comment bango gochia saba Kenya ne approach
ndio kiagera before kwandamana uko konye president kolengana n'umugano uyo rase picha ya kane konye obere very adamant yako tebye bakenya nga mwanja lazima tomente bangonya tuko chiokora amagendero gete abakenya bakwemurungarira kinye president karorokana koba adamant kolengana n'umugano uyo egento kierere tokurobekana uko na bono kikachenchi binte binge sana nonye mbono iga nonye finance bill yaitetiwe omojoko nuro wambete koba tukamachikora no mwaziri weke kanchekereria serikali ukora agenda nonye na asaba na inchi basangirire karete goseke kora abatebi 1 2 eri ndeko tema kuba involve aba Kenya no na bate kubuliro na mabolio nabalikia mangana agatema kwerera ke nkoro cyo president yata the time utaka kwerera genteke na kora bekwese gatema kanya gakibango tiria yimo gotebigwa no neme gutuguticha mekemeke kwana kingaki eria nketo konyora bono nkore ndwere so president yeso gati kwerera genteke actually for the first time naroche amajitiko kebeka bona antene yake mugano ni gora sepeji ya kana se gazeti ya The Daily Nation ngana ke president ya chenje tienchera akurigeria abakenya kiro ebange ukwanirwa igoro yo kurobekana kwa jensi kwa beto mwaka w'ikiri 2024 myaka ebire bono na enderero jensi mbaroberetie gukigokoro kurobekana ritkulia rero iri kwinyura bali bamwabo abandi basiritie magima abo nabandi bakonyora chinko machintindi egento gitara come out clear especially kuri wasense mwa serikali ikigera tuwarorire asasi za serikali urigere mu waziri w'uburendi bwaime urigere department cy'abanyanyimbo okungusana nankoro okoranga they are not reading actually from the same page kegera oroboti mu waziri njera kurobeka njera abanyanyimbo bagobeka igo bagotebanga bana inchi mbarabeka oroboti nga ngochi bari kurobekana rero lakini buyeboli to some extent abanyanyimba abangoba heto roboti urunga ki okorobekana ngule gochi gogo chikoba okubago kana you see so amaboli na mange kubwa amachibu lakini cha msingi ni kwamba egento gitakira sense no morembe and we don't want to see abantu bago siria magima roboti oroga igoro ngaki genzi babeire ege konge kenene sana wichese murayo bono moske Dr. William Ruto n'umugano bwera ira subu imase picha kabiri gazeti ya Taifa Leo. In fact page ya gatano ne bwato mugano gaiga inga omotegere nara igo munene sana by the way to bwate tiagando chakurukunga akurukunga nere esi nyanganyi esi nyanganyi wetukora jinsemo cha Nairobi. Sante sana. Shukran sana. Inga kiaba kuri bonjuriri abange na barabu ba onjurire timaiga yo kurobekana kuri kiagera abantu nigo babunete kiduka simu cyo Nairobi gali abande bakurusia mache kero kitiagazi kiakabwatanse aseko tebekana ngabona ninjira abantu kajya barosetie emirangu yekiduka cyabo ibintu byagenje tiboneka bide abantu basamirira musiyogiriri elinde should anything happen sakarangu kale kukamenda bunagiriri kurusikake nereye gotirimbo kigojanze nga warra kijuma getega kweli kabisa at the same time page ya katano alima paka page ya katano kabirege bwato mugano nga iga ngana kiabanta abange barenga sokorobekana okubona iga bagendete komenya nechingo machita asire kuru asama gimabo bana ikige korokana kobeke inyoriyo kigento kiabete litukoliria chitakimune chia lero 2024 ilikuwa nzito sana sepichi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo watu muganondo chumu wake igoronga nga kibono sha actually bono ya teneniriyo bokoreri bwa yene nyagitari ya MP sha kubwate kana no kwemurungani sana kwa abaroire bakogenda senyagitari yunga igo bagwaka ni kuchibesa cash mbaka chiria chibonete ko covered na sha so kubwate kana no robot kurwa se somo nene bwe osha muswati Dr. Mazi Mwangangi tabiringa nyagitari ibono teligo chi access yo bokorero bwa sha sege gakia amatuke 90 sha yeye no diganye there is an hospital I know ndio ase account ya Nyamira actually someone confided in me agante binga tatantua na wakanu bese for almost 5 months ekiagera shaya na kurwa chibese chiri chibwente bono kurwa se shago cha zinyagitari and therefore the hospital, and it's private, doesn't have money to pay us. I've seen equally a case, a small hospital
egokora erosha ekore yitabete bakubwatu kuri cyose buyasari kera mbagende gusuka bosyo kitari konyorwa. in fact mbaga they prefer abarwire bose ba registered na sha. So what is the criteria shinya kitari chiko igentekenkia na kombera very clear ikoketagete ko na mpati nasibu kiagera you know it was a straightforward thing nganto submit the record jeto yabarwire to bwate naba yes you know nene tugako yachagire na bego kobenda bendi bago moja oji azabu yetire tu adigire tiga ndu asoro boti uruga kinkorera lie sepeji yakabere bona balimu aba banene ba Kenya Secondary Schools Heads Association ba umira na Mombasa bagendere actually no bali aba bagendere kumira na Mombasa actually gwetero monyakero gobo gwili kuria iko batabire nga ekerengere ligia majeti konyo bolinga aba aboroki bobeke uniform igwekaine nke wanje ngente tukutira rekia ndege 10. And by the way, what do you think? Nonya tuwale kote marende ekero kwa kulige libuya na ende ensemende kome kiarenge sensinga musio kugusuelia baibulio musigo bugwa no the government school uniform the government they correct ngenteki but ekero kote gara chi principle ekero cha coherence ngenteki and it makes sense from another direction lakini naturally brigadier ya kire sukuru kebwate uniform ya embwango identify umwana utayo sukuru gete tata no manye ngo mwaravuzi ono ara baumira nebo nabosonga arundu no music festivals for example ose sports yes ngayuko manya abana baho bali ne school bus so mangana culture ne bintu binde binge omodazo school bus yo wao ikiado yako bariko asoegero yabaga it's very serious but I think serikali yendera akoronye no kugusuria baibuli umusigo then no regulate chiskuru echi babeke ngaki ligo limo ligali beiga range ne yes gose baya baibuli libaga bakori uniform peje 10 bwa tomugaronga na kieke ombeke bacholi ne chimbebe ya IEBC unagwanya ndu simuntu wanyorete ngora litukuli goro kiabwa togete strategic plan ye myaka 5 ndio ngana kibara chiko kwa baba okole mirimo irinda kwene kyanga ense ya Kenya nkotwalero bacholi bwo bwene no bwasio ku yeah asenaro che entongere kya bete very spectacular asege karokelia naro chomo muno chibi no monene ga Kenya musubati Martha Koome gate betia IBC nga mo basa kona kotebiga nga mubwati nguru tene ni mwana siasa onde bwensi yokutumeka chi wuni Kenya yokuturubani omorembe ta basa kurani neni public office mbabwati nguru na kina ndibali independent under the constitution of Kenya no obakoma chikweba changa chinguru jabo chiko ba echiko kore miremekero nomination ekero campaign ya chakiro officially but you muntu yokorete segesege n'abantu chiguni ensengima obisha oja kuri final and will be your client you know it's the same thing tori ko na seje school onye umwana umanye kanine nero korete chibura buru school da school chi akwe bandi hata mtihani asifanya arudi kwao nyumbani asome lebo vizuri ndi akuja onye no bali mabwate boko samba chisukuru tigara chako samba yaise baka chigiriri chilijeso adiri na isena ngina yes basi toko majanga usambire sobo oito aba minyoki matare that is a matare case moire matare kora chaligereriwe so eri hapo ngora ga shughulikerwe so I think nege ntokere IBC buna kwate roboti oru na ine mbate bete bakachitali kichibo chori actually they should take action yes it is their responsibility yes so mbate bete chitali kichibo chori gochira aba itali 10 cy'umutinyo 8 mwaka 2027 so gerogene ndugu yanonye gutaite kuchikolikero okende yonsi gobwata matuko inse ya 230 ogwetige mirimo ogende kwiroberia roraka kanjaka ogakangana ndio kwale yone imono no raigire ko yekwara tigenda se kwenda uji asante roboti rora ziveji ya katika ziti ya Taifa Leo yo kwenye mwana tigaye bwana kyako yakora ligo ya rora bwatu kwa chori kya chiguru jitwa moire anyway katika gazeti yega litukulia lero binga Thursday ndio abakumulekera egentu gekoro kugaiga inga CBE Connect CBE no murubeli omuye wa masomo ndio uyogendrete kuna koba enrolled which saboroki wanga ngaki aboroki wabarorekanire gutwara chi skill gete
ekibagataga twalire karaso mu mfumo olio 844 ndio munabona siku hizi abana nabo bakorosie ndagira getere very executive from a very young age. In fact abangana mugano from grade 6 ekiagera this practical skills ngosomi kubale cyo mangana okorosi ndagira nini bana bago sona sono bana bago tumubake nsudada kujokore practical ezu igego ruwe bagabyo kesukuru babintu amagena oh no no, I'm sorry. It was all right though. I was looking at the skills because unabona bana ngotsomi kubale bintu unabona performing arts, you know, abana bago perform chi play chi solo verses bintu bingamne bintu in return bigo build confidence yo mwana from a very young age. Ukweli mungwana na rene roligete atikengia sana okatebanga half term break nke wente gukora engaki half term for both students and even teachers. Number 1, rest. Number 2, reflect. Number 3, recharge. I think I like this. Irenga kie ye after ege ntege tangani kurati muka na kie koruerwa omanye tera boko ewe leave lakini eli wita gokonya ensei kiaga bona liore bono busy. In fact bono chakura negas bono rosete piore iro mwese ongaliri kiaga you never utilized your leave. Very true. How do you utilize it off ya wekera oire ne bane litu kelimo onye kubwate gasi what a busy schedule. Take your leave, take your off kurara ati mokali tangani reflect ake sabunga na kia matuka ya narabere gasi nkina kolete gocha you know, where did I go wrong, what was the problem, where, and then recharge bono. Ekora mazoezi kabisa tabanga kangoja kurone mireme ya approaching cha kutumeka ne and you will perform. Very true. Hiyo nakubaliana na wewe sana. Nakubaliana nayo 100%. Boiga sepechi ya gatano kani bwa robot ya kana actually ni bwa robot ga kurwa se umuliki butamba se wizara yechisemi moroke John Ololitua bono gatebirenga abanafunzi bali bagujikoleta kinyoriro ngakero kende batete kusamba gisukuru gendo kirira abana 14 na 15 batatu gusiria magimabo iko baraji ko so ase records chia DCI babe bako monitored. So abanafunzi letagere bachi wake sabu yeye amesema pembelezani na wao wekalichi koliwati we so iwora botero na sepichi yakane gaiga abara ibali bagujiko bagobeka chibiche cyabo ase project chiro siri kubota ne kibazo cy'umwana inchi chao kimotoni yatabire kyombekelia EACC bakule rusade special y'abagavana nonyera ba MCA mbaga moko abane bintu gete bibwate bakachirangi chibiyama na kadhalika. So chenu kimotoni project ya serikali chibazo ne cy'aba na inchi tigabe project dai mu bege chibije cyao awatebira normo duro asikaze narojo muntu geto gukora spot check kwenda abata records chigia sana wena kanyole tagite morora ke baso gukwana ozoro moto bwao ira zo kwali kwatirase anora mu lije na turo moto bwao gukwanira ile na moto kwa tuaso maguru bichi ya murai mbora bwaji turo bara so etangie oye mbore ko bate baka kolega na records I think ike koste tichimese chigadiga agi abu ate file. I think ya pro ileria Patrick Osertified sta jawe yade akira ta ko ya ki osera ma to ko chiriria ru mugwa ri ba ke to chirora bora siasa mnilie chake by the way and I think that is the right thing to ngikia mo the marriage moraroli to do or take leaders into account. Yes. Ekiagero manyete bintu biri kitenda kiri nini they are public documents na bwo access yo manyanga. Yes. Project ye gere chibese gete bo tieto entonye murike nga enchire korole kana nerete 6 million mugumerere bwe county ya Kisii na dimahite ga kore kare terituke limo agatebanga documents ye private. Public documents are private documents. Private documents. So I think ntubuhate chinguru cyo access documents kiriya. Wode chinguru
chuo access. So sijui kama una lolote bro hapa, naona hakuna mengi yameangaziwa. Bana gahiga oroboti ndoronga chi county yange Kianda iga igochie biramagendero chikale gutumuka chibesi nyingi kwa kane meshara chikaunti chira chikwanire ndo chi county ya korengana no robot kurwa se control budget musubati Margaret Nyakango oyole ange kuchikosunge bikoro to byaye ize ukole tamu ya ize ukole tamu ya but that lady has done an amazing. Unajua hii ni one term. What the duration ya I think 6 years. Unapiga mara moja ukiendanga, lakini amepiga vizuri sana. Oyo Kaberoro oyo control of budget. Control budget. No, I'm talking about Auditor General, yes. Wataka kukwenda Sambo huko? Edward huko. Nehera alikuwa anapiga kazi sana jamaa mzuri sana. Lakini hata koroko muliki na bokoranga kweli Auditor General. You see, and that is how I think public servants went out kolemere. Kweli. Like tajiayo ngete gasi etamu ya nere stipulated guy gase constitution emere mongo kolane yaba Kenya ege oroboti ogwato ketenoro ayege ntokira ko kolane tolo budget yote birenga ayatata eri kondeli ori budget 8 million nkyo mori la general chire ground ya nyolere ri kondeli ori golete 2 million nga yechinde chire minyoke senate yereza egaba ya makwangu chio goro jigirani zikanga gorosia nyumba yake bana na 500,000 bako jikwake sabu banyoranga kazi ipo. By the way, Kenya HBS buata, let me tell you what to do things korengana no mochoko bekiranga to very advanced. Very advanced. Roboti unora CPG ya kani gazeti ya Taifa Leo. At the same time familia ya mokuru wa Kakamega county ya Trans Nzoia chinsemo jiritia Kitale nkolera bale nyuma yo mwanchobo gosinywa yo gosinywa koleto mwanchobo kurwa senseli ya DRC yo siretibo gumabwaye kubatekana na restrictions chibekire asema na usafiri kubatekana no gwateka wa Ebola MNCU ya DRC. Sioni kama niko na la ziada, lakini na ara yo kabiru murabwenze ya Zambia muroke Edgar Lungu bono korengana ne kigambiro family ne rebwate chinguru cyukwa mwanga yara cyugutinde ko nabamwira cyugutinde ko mensi ya South Africa. Nafikiri ni hayo tu. Kama una lingine tuingie kwa dondo haraka upesi kwa sababu ya muda. Mnaona Henry Gongera anapiga chalamba angalao kutufahamisha ni yepi anapasha misuli moto haraka baralibu mupira umeta manganayi talintu baralibu mupira nero muralibu mupira nige kosikia yegi akina Jacob Ongeri takante abeke nainde otegere nara igo otegere tekuruchise mu chiri cha utawala Nairobi ndio akurukunga Virginia Lumumba akotebanga nkwanili sana MC Dudus. You guys are making my day. Nimesalimika sana, thank you so much. Mpaka nimepiga salute kiwa natuona na jire konyoranga abantu ba online tuja twabe bake. That's very true. Njeri wacha akabu yako na ko waro totambia and keep it up. Asante sana. Keep it up. Kweli kabisa. It's a very good idea. Ni maitama na Kiswahili being a Thursday. Mangana yoso na kwanire gaiga wataka nchuti mbuya sana nimanya abasomi mbarayiga akina Gulus Dad wala bini wala mbakwandere tu mwalimu gaigo koro kwa Daniel Theuri ndiye wiji wa wiki. Bitabu mbira buno nguza jadi kia Clara Momanyi lero bakukwanira swali la kuweka maneno ya riwaya katika muktadha muktadha fulani ono ni kulingana na muktadha ikintu kiko cha kiabeka muktadha mono isimu jamii bona na kiko bakongera bakatanga jamani mpira umekuwa mwingi na umetoka nje. Mpira unakuaje mwingi lakini kulingana na ile muktadha ule wa soka ule wa soka ule. Alafu ntobuga tema pambazuko ya macho na hadithi nyingine kia Professor Ludomia bakukorera ukiukaji wa haki za watoto katika hadithi fupi na boigo wakina Professor Iribe Mwangi, Professor John Kobia mbakwaneregai. Nafikiri ni hayo tu kwa sasa. Tikatogende asedondo haraka upesi. Kweli kabisa. Tuna uchambuzi kidogo wa FIFA World Cup. Kombe la dunia linaendelea kule Marekani, ntokuwa nerake higo. Alafu baadaye ntobuate uyo kuligekero kyo MC kurwa segodi ya Kisi Central muske Andrew Muchache. Huyo ni sharp boy. Tunapiga siasa za town leo. Okay. Eke gonkoru
Uruborangi. Asante sana. Nomete Barongo Moseti. Barongo Moseti ni mwa yetu ise Alan Moseti. Senior driver. Taxi operator. Gari ya toko gendi. Toko gendi. Toko ikarasa gari ya. Ade nkaje kubwa ande ravete se gari ya beire miaka menge. Elie kuri gari yo koboko komo. Aho ndinga rero onde TV mwena. Ndi ya radio. Igomba kuoje tinaye kupia mukoragani yako. Ile ndio baba ya yule kijana msumbufu sana aitwa Alan Moseti. Inakubalika. Asante sana Barongo Moseti. Tuingie Mtwapa Kilifi. Mtwapa Kilifi. Watu wengi udhani Mtwapa ni Mombasa. Hapana, Mtwapa inapatikana kule Kilifi. Kweli kabisa. Inavimbuanga sana hii Mtwapa. Mtwapa hii. Ina vituko. Mtwapa Kilifi. Bwana muungwana yo mubwe miaka ya igatumo saja kabisa. Uli na akili yaye gukora. Akili gukora. Si ana akili tahira. Si akili tahira yeye. Akili yake iko timamu. Iko timamu kabisa. Bono onyori na kabesa kaye gake asaga kore mirimo. Agasara kaye gasoire. Okotebanga ki no muntu bwanjete gukora mangana betting namna hii. Na gwaka korondo iga. Bono kogenda segende kimu jingjong. Kurugoro. Okotebanga tianda temalero uzili dosiganto. You never know emezile muna joingo ye multiply even 3 times. Yeah. Who knows? Akatebanga wacha niende. Alikuwa na 20,000. Kyo mshahara konyali. Abwate pesa kamili. Okogenda. Aga hakangora. Ometima tinga kiala koje kwea moyo gakira bonda anyore. Akayikomi. Akayikomi na isano. Akayikomi na isano na isatu. Akatebanga bona beke yemo. Bona beke. Bahati ya sana zidi. Kabeka akayikomi na kianda. Akateba no omo elio ndochenga na bera abene eri bugatengena ngenie mese. Akabeka akaiya. Tigari ala izinga ki obede tima tusichiza chia ki neta ligokora. I don't know. Eko suspended. Digo gorra kuri yerake. Bode gachaka gokora. Ngachize chabe iro kurwa kwajuriruka. Shopping list no iro be. No te quedes con que ayo mañana no te quiere conocer budget feo ujire mbele bora kadhalika tora akana rent you know ai akapiga hesabu ya kushuka na kupanda wana akayatabuka tibesa chibesa tu kile kelime akaite kitu kile ngumi kitu kiki aligituza fiscal machine nako tavino mo jingjong Tangu watu bila bwana creo que app ya. That's why dinda hivi. Dia alizijikani. Zijikani. Igajete agaite tukuri chinguni. Agaite tukuri chinguni matera roche kakia matia biko ura biko yemerero. Bigasambu. By the way agaite chingundi kayo monyene kucha kuminyo kangendereta ngabwana hiki tu yaka iwezi kula pesa yangu namna hii haiwezekani ulilazimisha uje kia pesa yangu tate kusirira maingeje yangu tatu kurangiri gocha inje naja lakini kana naja pesa ya dere na ndai waka ngobeka no pa kai pesa yangu kandu sino yange bwana nchire gozemoro ngana ngaikomi hakuna ende machiko tari goteba hiyo ngorori wake simba banyanyimba bagocha banyanyimba nabo baje kurushya umungwano uri alia bakamoteba naye nkoko sori batuko bekabe ne biasara byo monyene naye wacho saidi kai bweko no hene saidi post yoko jatate begiri aye go kwabinya ibweka kwaso in fact no mondo taye wate bingango chara ngochora inde ko kwariko na kubeka beso nte kwa yako console mondo taye kwa console tinga ile ngangora beka na mambo kama hayo so jamaa akasoma label eat your pie omotebi goro yegente kisai buna tugukwana akikosea chitakaeresa jomba kitika to ngakia igeto jomba abu ataraji kueleza ngakia igeto ukorara litoka imendugu yani angana kwa ni kintu kita lakini tatane in short ko gwaka korondo tigebe nga ebe so gutumika
Never so tayari kusiria and you won't lose. You won't feel any impact. Yani utataka tigeme uno mondo gosera. Yes. Na venga si siasa ba. Gara gosera. Yeah. Ebe so gosera. Te basa kabanga neve se yaringe investment yawe lifetime. Tigerenga neve se kwacha konyoro monto mokonye tu and nothing will happen to your life. Ya na venga uno kogo sietinga kaki igolera bike. Etiga bigo kwama. Bike. Yes. Komaitenga ebi na bibi gosegwa. Yeah. Otherwise, abora kumisana. That is why ngocha nara teba dudu zinga sometimes chibese chantu bakucha baseru mo no kapisa nganje mbwa chibese ngosi ngocha nare bolinga is it out of your hard earned sweat. Muntu tayora rusi pesa yaye ebwate mochoko obogete chinse saa 9 ocheta omanya ko egukende omahe ko egukende ontebinga umukenga ngosero wechi yakuna alesio ebe sugo sera nebe se ketonyorete na indira isi na egete toyeru enchire iyo kama ndenga nuru bese ya engenjeri aiwezekani. That's when kola teya bantu ngibese chimogosero na barai abanya ne para gete mokoria very possible para gete mokori borie bwata mauro momoyo gukubia gose kiki bagiyete kigere parero sima sarakatali baya ro sigwa sige agachaka kono le tare gorogera mbure gutuga kamonyoka kujibade ko yatikara kere ura yari gose ne basa liyo mwana getose liyo karesiko ole gochako ewa correct ndio hali halisi anyway Henry Gongera Nwara game moto kok baridi na ende kumugijigora mai bangi ebi byako kimwatu injora na notwaze mbare gotoa by the way kok nita kile gocha nilikuwa najaribu kumtafuta Tricia nilikuwa najaribu kumtafuta Tricia Bosire bwana unajua ndiye anasimamia hayo masuala ya kuhakikisha kwamba tumepata kok baridi manake kumekuwa na joto wewe unaweza toka acha niende wewe ondoka mpishe hapo kijana akuje tunaanza TV Injita ya matoka ki game moto bwati njera kok baridi bwati njera wewe si kok moto kok baridi ajire inko kok ya ikui moto kok ni baridi nakuja kusaidia game moto ikipanda tunakwenda kejeyo motegere limeona iga straight away tunaingia viwanjani agidi tunaingia viwanjani wewe tulia lazima nikuashe in I have to usher you in ndio ujue umeingia uwanjani la sivyo utatoboa vizuri bwana kero tukakorere ngichinga bune yumo chumo tegererio mochoko rule gaiga sheria na masharti kutumika kero muganyete Tricia Bosire arorenga ki ntoligo kukua na bose kuna joto limepanda lazima kok baridi kwe hapa kok baridi kwe hapa jamani kok baridi kwe hapa Maite kabira nalioja kwa kubona wasori geti naigwa wasori geti eyo kwa bole goalkeeper ile ndina ki ngore tayari maite nkubugie ya moino na bugine goalkeeper ya moino wana bugie to ko chakere ndemu ntukuchake okay ngone chi goalkeeper arako cheki kwa waje garura no goalkeeper kali ko chimata ali throwing mat ambege yego chaka bana yubona ero buya kabisa igaona tu wasori geti taswata okay oyo ikorwe omate mbono gwachire hapa kuna joto ni nyingi sana kuna joto kusema ukweli liberera likire tunahitaji kok baridi eke ya mabere mabere yake kabisa naona kok zinakuja hapo bwana tuleta kwanza bwana tuleta hiyo bwana tuleta tutajifungulia tu usijali ndugu yangu alipatia nishike yangu baridi kabisa baridi kabisa kweli kabisa nereje amua bwana umeniletea mililita 300 mapema bono hapa ni sawa maberera agokea game moto kok baridi ndio hii hapa nereya ni turabiebi very nice inakuwa amazing sana umesema aje inakuwa amazing sana
Zoge tincha mbona ama inakuwa mesmerizing sana gile jiao kikarugule jitungo chiao what waka kia amazing sana inakuwa ni amazing sana game ikiwa ni moto koknayo lazima ikwe baridi hii ni baridi sana hii ni mrodi bora unafungua hii koke pale tupatie koka kama hujafungua tupatie kizibuo inaitwa kizibuo njeme topena ndio hiyo kizibuo Njogo changanyishire vite vingi mono ikimanyete ngane open kurukuwa wacha hii sasa tuone kama joto likipanda tunatuliza vizuri inakuwa fresh tu. Karibu sana Henry Gongera. Nashukuru. Tusungumzie dakika tunazo 5 peke yake kupiga story FIFA World Cup umanyete kama ni Coca-Cola naende by the way baachire getambo kirukende kyao inga bono iga asa fanatics sama shabiki alia football akubwate World Cup ndenderete saa yes we speaking banyore naendeli baga ligi ya Sara City tukuronga feel it all challenge ndio iko pale sasa hivi mazee kama kuna ile heartbreak unajua kama kuna ile panta iko hapa na pale mtu amekasirika kabisa hata ile celebration ukiona mtu kama iko na koki yake baridi anapiga zibu yake vizuri no unajua ukichukua video mzuri aka video yaka kabisa ubu ataka video ogenda tukuronga Coca-Cola ubeke ntubwate akalama kali yako kwa _Coca-Cola football.com oreje step ya kabisa onekero kwa create ya video kalia umanyeko gokora kiko oga upload bono ukabeka se TikTok ukabeka Facebook pale weke Instagram pale bono muna gakonyora views chinyinge nande utage company ya Coca-Cola umanyete onye to gutagie company ya Coca-Cola sasa wataonaje ekire kigere ayibika manya bono igotubwa sababu ndi kwabekira oje tag because you have to tag Coca-Cola karwa tag Coca-Cola basi baligererie unokonyora views chinyinge my friend ay igomanya ngajisa wadi njiro you can get up to 3,000 you can get 20,000 ndio tati TV nera ya 43 inchi ebakoroka Hisense gwe unajishindia hiyo ni zawadi unakamata so noje naelekera mpira lilio aelire limo kwa analyze kabisa ndio kuna kukwadera ngolinga kiakora hivi na hivi ukipata ka video kazuri tu uupload pale weke TikTok pale uweke Instagram ayo tag Coca-Cola company bana ebe subu atabia kabisa ukwego kina World Cup na mambo yalikuwa mazuri tena ukubera wa KTV 43 inch wateba 43 inch by the way TV moja muru watu inakuwa sawa sawa bono again tutoko TV mashabiki ngelinga ki iko bono football yani kure ndege tukuruka FIFA World Cup tebe seko kweta busagi kiagara roche ebintu bunabire bono Coca-Cola yagote biringa lazima ujishindie so asensemelia Coca-Cola football.com rero igo join kabisa feel it all challenge tunasema one more coke for the game moto coke baridi na kwa fresh kabisa tuambie za jana kuliendaje South Africa moja kwa moja wapo round of 32 South Africa moja kwa moja na wapo round of 32 so South Africa inatoka Afrika no nazungumzia African countries bwana inatoka China lakini dudu no aliverago kidana South Africa ilikuwa inacheza South Korea na umete Africa Africa what Afrika Kusini ni Afrika Kusini ni Afrika Kusini you are Africa by the way so iko Africa ya kosa na South Korea so ni Afrika Kusini fidi ya Korea Kusini abono bia abo achire bya bora tubwata ine sana yaje kora ensi ya South Korea gore mubesa bana game yabwata liberera sana liberera lialengo sana kwa Korea timu ya South Africa iko qualify hiyo game nilikuwa naifuatilia alicheza vizuri ile nayo kama huko umebeba koki yako baridi ungeumia sana interview aleko kwa Congress for the first time in history of football ndio to have made it to knockout stages the round of 32 NCU ya South Africa akiro chukusuka kwa mabosio walianza vibaya ikiagara ni timu ya Tuareg iga para pale challenges nyingi wamekula kadi kama 3 red card na ngoja bentangani bagosori tinense ya Mexico ndio bakwarga na mamerane yega pia na wakarishwa mbili mtungi chinga kichi bakoroki wa kadi chimbali ribere
haikuwa chambo rahisi. Ngo yabo next pale wakakuja wakachisukuma wakapata draw. Woni ngo yabo yagatata sigekundi kirya imbanyo ritububuye kerbari kugosoria nensegega ni ya South Korea. Bakanyora point inye ekicho bakonyetegega ugusukabusi inse ya Mexico. Nigo batangana tasike kundi ekyo ne chi point ekero tugokwandira kyanda awacha potesa mechi hata moja. Mexico wale wamepepeta sana Czech Republic. Nakumbuka timu ya Mexico ni nyorete sana ngakia President Moi kera mabera ritu akanyorire yetu akanyure skuru ebice biri tu akabekirenga makonde kwa karorera bagosoria pake ebintu gitumbiro bya bwata bagosoria. Mexico ilikuwa inaonekana sana ndio asingia sana South Africa na kwa tembo tegenga bado mbali na South Africa kubwa ensi ya Mexico nero ya yekolensi ya Czech Republic ndio chigoli isatubosa chinga kinsi ya Brazil nero ya yekolensi ya Scotland 3 mtungi na ensi ya Morocco korwa sorgo ngorwa Africa kwa nero ensi ya kabire egoswa sama mreni World Cup asigeka egega tugukwandira kia round of 32 mega yuko jingira enzi ya Haiti chigoli nyase ibere. Ile niliona na nilikuambia Haiti hawana lao kera Morocco kutoka Afrika ndio Morocco ndio wanaitwa Atlas Lions. Abu Gorari. Na capital city ya Morocco ni Rabat. Kama zijakosea. Watabanga football fans. Yes. Chinga kichi World Cup ndirete my friend. Bwana. Aba tuyotereri benkoje. Yani watabanga metera babonye abantu umuntu narega iga bona igiga nabo kubantu bari bubwate iga emotions gete mupiro n'ubwate emotions bayi igirige tugaride tukogotebe mahati breaks ziko bwana ari umuntu gakorera igoro yo mupira sana yani ikale ka feeling tuko range timu yago ya akiru ya tugutirusiko use akiru goli yani use ya nyorozene penalty reaction yeringe nchiri ko react kwa konyoranga n'ubwate soda yago nkindu ya coke pale. Sasa si ndio hii hapa ndugu yangu ugo tulisama berera baridi coke baridi bwana hapo sasa ugo tulisama berere ngenchiri gaiga kabisa yari ekiagaraga gabona Coca-Cola kambali balentire challenge manyaka ntubona feel it all challenge inaitwa feel it all challenge na ndega gabona ko register ndice by the way coca-colafootball.com ukiingia pale register ni fani kabisa zile moment zote za celebration kuweka ukikelia mpaka none heartbreak ile umuntu narekere goli yanyure by the way ukununa kabisa ugechigwa yani pakule ramaliga kwasa nyoraga clip na kali ukwada naro guruguzire chumbi dato ukolera rowe akonyo umezani reaction kama ile sasa bana erengia yani sisi ndio tumefungwa ka video kama kale ukashike tu vizuri kalikuwa kabekire gatiri TikTok kabeke Instagram kalikuwa kabekire roto tigabusa igo tag Coca-Cola company kalikuwa batagiri bono bakurigereria I views cyo ubona gakurigereria gumono guko na gukinia chances cyo uko bomo bwina kubwebesa na boko bwajiri busato na naboko bwa up to 20,000 ndio ntubwate ntubwate by the way balia creators bali babere bali barabeke video era atwale views chinyinge pe kero yo moga guchikwebwera TV ya Hisense ya 43 inch. Yes, unaona sasa unaona abu kabisa yari feel it all ndio maana reaction yari heartbreak yari emotions chiri kwa bwate soda yagi nkendu ya coke pale kole base kole nabasani inakuwa fresh kabisa kyagarabona iga na bukwibwera bona Coca-Cola bamwerenga World Cup yiga lazima watu wachishindie so ingia ndani ya feel it all challenge mambo yanakuwa mazuri nyora kwa coca-colafootball.com rero join kabisa bwelikie kuruga gumanye kubeka umanye guchaka sasa ku upload video chao chiri chingia kabisa wege TikTok na Instagram otagi Coca-Cola company na ndebono by the way go ikabatumeke hashtag chiringa hashtag all the fields hashtag Coca-Cola hashtag FIFA World Cup. Alright, inakuwa tamtela sana. One more coke for the game moto coke baridi bwana fresh tu tubotote bijiti mchiko sori yarabwa natukolege nteke tutara so asabu asubango sana Switzerland ya yikoltensi ya Canada chuguli berase ya mo Switzerland ga qualify moja kwa moja Bosnia and Herzegovina ikayokorensi ya Qatar chuguli isato ase ya mona bwo enseju ya Canada japo kupotesa igakorera namba 2 nereka nyorre ticket ya mo ase ya mo chinga ke Bosnia and Herzegovina
erega tiji timu kiri namba 3 toganyete kigo kikuru kwa best losers kiko baisano 3 kira kigo swasige kakiri ki round of 32 araka upesi kigosori gurero elitkolera rero tugo kwandiro mu chama tigiriri asimirano bya World Cup bira gosori gwa sobongo sana nindo chegaiga ense ya Curaçao se Curacao moja kwa moja pale inaipiga dhidi ya Cote d'Ivoire. Nilikuwa nangoja sana wapi mede kwanga nyete nimenyete unahitaji koki baridi uko na yako kwade ana ikajeka nje kwenda soma kelideli Siriton itabidi niulize Sita Curacao ama Curaçao I don't know ikiagara lakini matege na ama etensi ngo kwadra tutauliza ni Curacao ama ni Curacao ama ni nini tutatafuta tuone Curacao yayo no I'm saying tutatafuta tuone tutaangalia because kuna Cura na kuna Kao so kuna uwezekano which tutatafuta pronunciation lakini muhimu karanyero kama kwanyero Curaçao Curacao waruka kurazini ni kwa ya matera nere kosa na Ivory Coast ndio saa 5 usiku alafu Ecuador na Ujerumani saa 5 usiku pia ndio Tunisia wanakipiga dhidi ya Netherlands saa 8 ya mambia Japan bagosonensi ya Sweden chinsa echoja mambia saa 8 ndio 11 Turkey na wenye basokire bagosona USA alafu Paraguay na Australia watakuwa nakipiga 11 asubuhi ndio na kwa fresh kabisa ilikuwa tamu tena zaidi so bana akiroko chikora game ndio tafadhali make sure umebeba koki yako baridi ngendu alafu nandicho mukebenchiro chibato bakachibendera chichi timu chiria bas so make sure ukikamata bebe na rafiki yako bebe na rafiki yako alafu reaction chiri abantu bone ambao bate smartphone by the way ukorera kabisa atu mko na simu pale ile challenge pale tububeze gutige ega emotions chiri onoko kesa na ukora garabia kabisa 3000 baka 20000 Coca-Cola imeamua kuweka tu kwa meza alafu wale creators wawili ambao watakuwa na most views mtu wangu utapata TV 2 Hisense ile 43 inch ndio ile ukiangalia unajua bwana ile ni pesa nyingi sana ntokora ili ndigo participate gosiko kushiriki kabisa na kubeka serombe abantu bakwebwera ga chibesa na bwo TV ejo igenda so mtandao coca-colafootball.com register kabisa alafu tengeneza hiyo video yetiria so mtandao TikTok Instagram tag company ya Coca-Cola #alwaysbeka all the fields alafu #Coca-Cola #FIFA World Cup challenge manya can't feel it all challenge ndio one more coke for the game ni moto coke baridi fresh kabisa malize namna hiyo bwana tumekafunga saa 6 dakika 45 utakuwa unapanda kwenye jukwaa hili tena inakuwa tamu sana ona mbugie sirimbi ibugia kiagara tu akodre bora hapo nakutakia kila laheri ndugu yangu asante yako kwa Henry Gongera ndio tumekipiga na yeye namna hiyo Morgan Ngochara studio ina short while kwa Andrew Mochache yoga kuligika rwokyo MCA ase gwadi ya Kisii Central Kisii Central maitena Kitutu Central chibaga ine town hawa ni watu wa town na to some extent gwadi ya Bubaracho ndio so huyu ni sharp boy ni kijana ya town tutapiga siasa ya town leo tujue CBD mambo namna gani erenga kiara tumegenga kiara chiko kole mirimo aliye CBD meyumu chubusongo nirigongera meondoka na ile coke so itabidi wanilete coke baridi ya mgeni manake hapa kutapanda joto aina wasiwasi aina wasiwasi mwacho motegereri asijide gachinke sana chiribosi ngo jagadori chinkwane chi yamase yamrakini ninta itoka kwa kutegerera kuchibosia ujue hali itakuwa namna gani akarotoka ndeta kusuka bosio taratibu KCFM Yonka Yomobushi